اف ده محمد امي وخوش من تماشاوان هيجا جي برنامه برسامه خلاطه و بخلك نو ام ايرو ديسه بشبري وبن دوی خلک خویا ایرو ده مبر خدای هرما دیرکه لگوندی زهریه ام پرسو خالاتین خو بخلکن وی گوندی را پارو بکن لپیشی ام ناس بکن بما چو پرتوکس به هفتی را آماده کریه جبوگو پشترم پرسا خوشی ناس بکن و گرا خویان نوا گوند دست بکن د فلسفه شورشا روجاوا و با کرو روجلات سوریه ده چاوا کومرن جواتیا خو دور کت و جیان آفراند گازیبونجی بو بریار داین و بردوامیه خطا جیانا آزاد دبخچکا هر شروانه کی گازی ده ین کو حمده برین کردستان بری خدانا قادا روجاوا و د دستانا ویده چیروکک خیز کرنه هیوین آزادیا ولت هنه و خیال جانگورین آزادیه هلانینه داکو بر بروژیوه ببین دی فرهنگا گازین شورشا روجاوا و با کرو روجلات سوریه ده تگاه راوستاندن تونه گرنه به دستان به بلنگان چافتونه بین به مجی ما بیجی دی خباتین خواه بردوان بکن و سوزا خواه بگهینن سری. لسر وی بنگهی پرتوکا بناوی گیدیا گومرین بن کد جعالیه چاپمنیا گازین روجاوا و هاتیه اماده کرن. دوی پرتوکی ده bir aninin gaziyên şoreşê hene ku jiyan, berxwedan, gêliyên azad û bi çi kedê ev şoreş bi ser ketiye hene. Li ser bingeha gazî şehîdên zindî ne, ev pirtûk xwedî giringî û wateyeke hêja ye. Pirtûk bi zimanê Kurdî zaravaya kurmancî hatiye nivîsandin û ji 241 rûpelê pêk tê. Di gulana 2018 de ji aliyê weşanxaneya Şilêr ve hatiye weşandin. Belê bînerên hêja, ji xwe me pirtûka xwe nas kir, ka em pirsa xwe ya vê heftê jî nas bikin. Ji xwe pirsa me ev e. Yekemîn şehîda yepe jê kî ye? Em ê vê pirsa xwe li gel pirtûka gomenha dayî nasîn got wê bibe xelat derbasî nava gundê zêheriyê bin em ê xelkên wê bibînin. Wan nas bikin, li rewşa wan bipirsin, her wiha pirs û xelatên xwe jî wan re parve bikin. Deka em bi hev re berê xwe bidin nava kolanê gundê zêheriyê. مرحبا. سرچاوا اهلا وسهلا سرچاوا واتین. شو باشی؟ سلام مرحمل دی بابا خودش ورازی به سرچاوا. به کم تناز بکن. نام حمزه گنده زهریه برای شیطوار شینم. ویس سراب سرچاوا اون بری خلکی گندن؟ بله. روشا گند چاوای بگشتی. خود باشه نرماله. دانستانی گردیا وانا تایبت به دماد آویده چاوانا. خود همین باشن تماما. نه ام پرسه که بکن ها گنده و ناوی زهریه یشکو داری هاتی افناف. خود زهری افش برید هاتی گوتن بری زهری که بیت خربه هنگ جن يعني بسر ناوی زهریه هاتی آوا کرن عشیره زهریه. يعني بلکه بناوی عشیره هات به زهری بلکه بناوی عشیره هات به يعني تمع ناوی از خو نابینم يعني غیری بفتر وقتی دی گنده چه عشیر هنه؟ غرزا هنه طيا هنا شاب أزناش المالك هنا شرنخي هنا أفن باشه يعني دانستانی واجه بگشتی به خوش تمام تو پرس گریک در ناکه تسبس كسريك دين النو و دناو ده همو كردن يان وكيد يعني لا في جندي خدا عم حمي كردن بس آلية دو جندي هنا برين هو حزام مثلا ششيستو دو دهاتي جريدان أو هنجي هاد نفيدي آره سلامینه آره سلامینه هنگ جا علوینه بله تمام که امی پرسه کشته بکن نخواه شخوامش تلویزیون از ترک تیوی نه برنامه پرسه من خلات آوه ام تین پرسه که دیکن یکو پرسه وارازانیم خلاته کد نما تجار حاضری جامر انشاءالله تمام من اخواه امی پرسه خوشته بکن تو پرسه وارازانه امی خلاته که بدنده تمام
جامر آماده ایجیره بدن جامر و ندن جی جامر وای تصابت عربی ده برسام افا یکمین شهیدا یپجه کیه یا پجی یکمین شهیدا یپجه کیه بیم تخمین که میشه عفرین حرفا سه سلاوا نجيب له بابينه حرفا نامش سر بیجم سر اه از اشتر چار برسوا بیجم تیکی جوانا بگیریم یا یکی آرین میرکان دو آبستا خابور سه زهرا پنابر چار سلاوا عفرین سلاوا عفرین برسوا تتبی اول او اواد بالات دا او بویان او بعد حرفا سه سلاوا عفرین قول سس او درك او دركت بلي اريد آبستا جديد استيحب لا سلاوا عفرين سلاوا عفرين برسوا باوري بلي دي بقشتي تتشسر بيتصاني خود نظام شيدا ما رجعات عالية يبهجده أو سلاوا عفرين بلي يعني حوالي تمام بجهاتي ب کار و خبات خود از بیشم بلکه حوالا داخل تلویزیون یجی حوالا کی چلنگ بی بله وبرسباتها تتبي او يكمي شهيده يا بجي بله او یکی من شهیده یا یه عالی پارتیا کاری کردستان یکی عربه اصل خوا عربه یکی من شهید متر آوا یعنی همیشه ده گشتی ده تفرینه او اولا عادیه بیشم باور کم عربه اصل خوا نوی عزيزي عرب عزیز عربه عزیز عربه بله او والشهيده يك او سلام بله تمام امي سربي برسبي ببيني شاش بي شو امي خيانات اشتبسين راس بامي خيانات سر جواب اهلا وسهلا تمام تمام باشا متفقين ملو بلا اي تمام باشا سر شعبي هاديك اخيتها بخير مرحبا اشترى تشاواي مرحبا اهلا وسهلا سر جابا تشاواي تباشي باش الحمد لله صحة شلو تباشا الحمد لله باش قاعد امتى ناسبك انت ناسبك نافيتها بخير از نابي مسبحياه وش خلقي قندن از هيريمه وش بري خلقي زيرين نا والله از نرز هيريمه بس اش ديرنا كل قامه ايش ديرنا قولنقاي تبوكا في داري ابو كان صالته والله نزكا سوش 6 صال حط صالتها واشا عمرك يعني برياس شباب متلبري اري زوبه والله مزوبه الويدرينا اري تشاواي ابو قند خوش انا خوش ابدا باشا الكوري تا قندي مالا بابتا خوش انا والله تبكينا كي يعني قندي على بابي مو خوشترا اي بس يعني معنا ونعلم فرده معنا اري والله ولو دانوستان و گوندیا وانا خوشه باش والله جيراني ما تازنا باش الحمد لله باش شهری جانا گوندا هر تمی خوشه دانوستانی وانا خوشه اي والله جيراني ما هذا باش كان برسكش تبكي تحاضري امي برسكش تبكي تزاني بمي خلات كده اي والله اختي اذان ما زي بيش وقتی تنزانی بجا من کالی کاریات تبكي دبلا هذه برسامه ابا يكمين شهيدا يبهجي نافي بيتشيه يبخدي الشهيد قالك هنا انا زان شهيدا يكي يا يحكي والله از چهار نباشتره بیشتم تمام یا دسپیکی آبستا خابور دو زهرا پنابر سه آرین میرکان چهار سلاوا عفرین يا سلافا عفري نظام 100% از بيت بيجن تدبي سلاوا عفرين يعني يعني برسبات اول ناب هرسي بس ام سروي بمينه از في زانم تبيت زاني اه تمام ام جي سروي برسبي ببينن راس بيش خو ما قومي خلات كبت انت شاش بيش خو ام برسبا راشتر بيجن تمام تشكي ديد بيجي
ناولة الصاغبي ويتصابي هاتي تهرهبي سر جعبا أهلا وسهلا سر جعبا هاتن. مرحبا اهلا شركة قلت بخير شاوي تباشي شركة متساق وقت اشترى زيبه كم تناسبكين از بدران بابي عماد مش خلقي دير كيما وش خلقي دير كينا بلي تاتي قونشي از هات ما قوند والله من جامعتك انا في دري زوابا قارينم يعني تسرفيس ياري كاركين اسر سيارة خو كاردكم الحمد لله شاوي كاريتا سي شاوي باشا خدي باشا الحمد لله خديت قدينه يعني إدارة لقوري دامان هاد قد يعني خدي نيفت قدرنا كباشا انا إدارة هنجي تصليح بهاي او بها زحمتها يعني لقوري بيجوا دبارا خدكم خدي دبار جانك زحمتها ايه باشا اوجي باشا علي اولهيه علي ديرك وهذا مثلا شنو هاتنا وتشاوا الحمد لله والله مسر بس مسر في راس ندير كده قال لك يخش ملاتك باشا طلع فيك اما جمر عليك الحمد لله ايه باشا امشي بيت كنش خو مش تلفزيون استير تي فينا برنامج برسامه خلاطه با ام برساكيت كن يگو برسوار زاني ام خلاطه كي دنوا ام برسيش تبكن وتزاني بما خلاطه كي نتجر حاضري تمام جرى حاضر امادا ان شاء الله تمام ده برسامه افا يكمين شهيدا يبجي كيا شهيدا يكم يبجي از چهارنامه بدم تهنکی شرحسان کن والله تجمر بيجي شرى باشا تمام یا یکی آوستا خابور دو زهرا پنابر سه آرین میرکان چهار سلاو عفری ارين ميركان بو يا بشي تدبي آرین میرکانه بلي ارين بو بریا وی کستنه بو والله من التبيرة ما ارين ميركان وقتات جادات كشتن ده چه سر آرین زانی؟ ها درباره آرین ده چه زانی؟ والله ارين خواك هجابو وشربانك زيرك بو شركي زور كرت جادا وتالي خو تسليمي تجي من نكر وجانا خوش دستي خو آری او بو سمبولا شروانی جن یکول بتوایی تی برخوادانی تدبی شهیدا یکم آوا والله بلا مدى خمانا مدى ويا يا كما یعنی در سر بیت جونا گری ان شاء الله تدبي او عاد بيجي معه گوشاش بی وكوشاش بو ادوالا مدى والحمد لله ابي شهيده ما ابي شهيده ما هاد يجيك يعني وقتي جنا زيرك بون ای تمام امی جی سر ببینین لگوری به راست می خلات بدن شاش بش خو امی راسل بخير ان شاء الله دستي وساق بي تمام دسته تجی صاحبی سپاس دکر مالي مرحبا دمات خوش به مرحبا اشترى تشاو اي تباشي سهلة صافي شلون شوانا؟ والله امشي باش انت صابي كم تناسبك هيفاء شكون دي زهرية؟ ون خلكي قند بخونه أرى خدام بخلكي قندن عملو هاتن جيت هاتن درباسي جمتا مالي سر شواتين أهلا وسهلا صابي خو ميرو ميواني قندن اما دمو ميواني مالات جي يا أهلا وسهلا حتشو هري سر شوا كارب شا قندي و چاوي خدي روشا قند الحمد لله تماما كاريت قند قندن خدي شخو أسهف سروكا قندم
کاری گنده مجلس یان کومینی یا کومینه یعنی چه کاری تسر ملی ما شملی رخصتنی و شملی کومینه چه کماسی گند هبین شملی خدمی و ام آریکاری گندی قرار دکن گوندی چه خاصی ولو دانستانی بارد کن و کومین خودی گندی زهری گلکی باشه راستی شناحیات شتی ولی و یعنی تجا فرق جدایی جمانینه شناحیات شتی ولی و گندی زهری گلکی باشه خواستگاه هر کس ولی باش يعني او تكليد نابرا ودهنا نه يعني ام حمیه کن نه نخوشیک به سردانیک به خودی کری مرنک به عزاک به حمی بشتغالی هفدنه بسردانیا هفدو دچین یعنی گنده زیری گلکی باشه چشتی ولی را آره خود وقتی گو پرسکریک بار درد کردون زو چهار سرد کنیان مشکلی هکا گند درد کن راستی اجبر ام حمی حش هفدود کن و ام اشتغالیا هفدنه ام جهده مشکلی خوشی حل دکن ولی مشکلی جد نقابه مده چنابه ام جهده حل دکن ماكي او سيستم ديمقراطيك جمع خوشك دماش آره خود الحمد لله تمامه بيش شو ورد استوى صعبه شخوا ام تلفزيون از سيرك تي في نا ايرو ماتنا ميفاني كوندي وانا اهلا وسهلا و نابي برنامج ما برسامه خلاطه ويا انتين برسكي دكن يجو برسوارا زانيم خلاطي دنوا ما بري خداته امي وبرسشتب سر سر چاواتین قنات استر تلویزیون گنده زیری اهلا وسهلا ام برسا خوش ترى بيجن تيجي برسوا خوش مرا بيجي تبي كيف زانم كيف زانم والله عزيز بيجي ما كان زانم جي برسا خوش ترى بيجن بيشي برسا ما ابا يكمين شهيدا يبجي كيا یکمین شهیدا یه پجه راستی شهید مهنگی کتنه اونه کی بدو چه بینه شهید ما بهزارا کتنه اما بجا کی مینه سری مدو کی نامینه يكمين شهيدا يبجي نابي ناسكريا يعني كيا لا كوبانه شهید کت العفرینه الكودر کی مثلا 8% از چهار نفاشتر بيجي بسر هناك حسام كم تمام یارات تهنا از چهار نفاشتر بيجي یک جوانا برس براسه تجمر بيجي بي او تمام یا یکی آرین میرکان دو آوستا خابور سه زهرا پنابر چهار سلاوا عفرین حوالا سلاف 8% حوالا سلاف هكا انا شاشبه هكذا ليش عجبه سلاوا عفرین بجم سلاف عفرينه وقلت الشاشبه خدا است گور اد زانم اد بجم اوه بجا شاشبم بجا وشتك ديه كنت بين يكش بحر سكيدنا نه ابجم نیک شو حوالا سلافه بالا سلاوا يكمي شيء ده يا بيجت رجابادي اد بجم اوه انا متاكدم اوه يعني انت متاكد يجي نه يعني گور مانه راستي چوا انها وقتی شهید گل او دبن هنکی جبیرام هو دچن لپشتی وقتی او دبن ناوی وقتی حال هنکی تن بیرام هو نه اوه ازانم اوه خلاص اوا اوه يا جوتن خدي اوه خدي خوينا شهيده ما بيهودا نبي إش الله ربي مسر بخي إش الله إذنا خدي يعني برسفات اوا برسفام اوه واجي نايم خاري تمام برسفات اوا امي سربي ببينن راس بي امي خلاط الخود انت شاش بي امي خلاطك جبت خدي تسر سرا وسر شواتي تتشبه وي تصابي تهرهبي وخلات از بربحم وانا ربحم جي او عاديه فوتنا هوا بس سر سرا سر شاش شوات بي امي برسفات راس ترى بيجي انا تتشبه زبدم تجي بيجا وي تصابي تهرهبي مرحبا سر چاوا خير وسلامة چاوي تباشي الحمد لله هم باش بنام باشن الحمد لله والله ابجي باشن صابي كم تناس بكن ده خد عبد العزيز احمد رمضان زهيريه وخدك جندن اساس دم جندن
ام جيرو ميفاني غوندي وانا شخوش برنامج برسامه خلاطه وج تلفزيون استير كلام ميرو ميفاني غوندي وين وانا سر شواهات شوية حتى بده وي تصابي تهربي كا غوندي وا تشلي هيا اميرو بلوهاتنا غوندي وا خذوا قندي ما تشليها خذوا قندي ما مجنت وكتشي يعني وكتشي تشليها يعني يعني نعم هاتنا بفانداري ومن تشبدن ما والله ما هو تشبها مبدن هوا هو تشبها خازم نبدن خذوا هو تشبها مبدن هوا ونرهبن انا تساوي رحمة الله كا ام هاتنا برسك شو بكن شخو ما قلت برنامج ما نافي برسامه خلاطه ويا ام برسك كن يقول برسوارات زاني بخلاط الدنوا ام بي برسشتا بكن هاتشير حاضري بله جبو قام زيدو وقت تجنب ديار كارته جهيت دركابين سر شوا بريت الدبرنايا عرف خذي تمام ابسرت ادريج ناكن برسام افا يكمي شهيدا يبجي كيا يا يكمي شهيدا يبجي يا فجي هوالا نجبي انه يا نمن هو قلت عرف قرعه شو ده هوالا از نباش تبيش اه چهار نواشتر بجم بکی ببیراته تمام یا یکی آرین میرکان دو آوستا خابور سه زهرا پنابر چهار سلاو عفرین سلام عبده سلاو عفرین هم مولوی گوته اري یعنی برزبا خود چه باوری بله بله یعنی اوه بله دنابه شاشه مثلا ها دنابه بلکی شاش بیان تو بگاه خذي از ولد بيجم اوه یعنی لجمت تدبی اوه اه هري خذي وكو شاش بيتي چب دیما خذي ولا تشوف يا زبد انت دائما ما قلتي الرازه من خلاتك كبد انت شاش بقرك تخلاتي بديما والله سرت خذي تشوف يا زبد انت بمقابل وای تعرفي امجي ميفاني وای گوند نیرو قرك خاطري ما بكري حتى بيدي وای تصابي تعرفي تمام برصفات انا اخوت تبجي سلام با عفرين نه بله امجي سر ببینن راز من خلات بدت الشاش بش خمي برصفار اشترى بيجي نساوي عمل ديوا بتاعي وای تصابي لي تجي بيت تعرفي شوي ده حتى بيدي نهاتين ام قال لك اسباس قهوه دكن في خدمه اهلي هون دكن ام قال لك بي كيف خوشن ويسر شواهتن وای تصابي تعرفي تمام من بيجي كامل برصفات راسته يعني بلا شوف راس بيش خراز نه راس بيجي از قال لك مشكور امي يا راس ترى بيجن تمام باشا بيجي ترى برصفات راسته سلاوا عفرين يا كامي شهيدا يا باجيه جوجي خلاطه ما اف برتوكا مي بدنت وقت ياري مي بدنت و تبيروز بتشكيد بيجي داوي سلام سلافو رزي خوش حوا حميش كرات الشين قناة استير تيفيرا وسر كفتن كار خباتي ودت خازم ومسر سر سر جواتن قصير عفوك شغل هذا ولا ترميله بانا بيم على برين خو رحمل ديبا هوا وسر كفتن كار خباتي ودت خازم وي صعب امشي خاطري خوش تخوازن وتبخير بشي بخاطريته بين خير خوشي ده سر تشابي خير بشي بلادي تبرسوا راست قلت سلاوا عفرين يا كمي شهيدا يا باجيه شخو ما قلت امي خلاتك كيف بدنت خلاتا ما ابرتوكا امي بدنت التا بيروز بيت شكيد بيجي داوي ده صاغبي نأت صاغبي أهلا وسهلا سرچع باون هاتن يعني امشي شون بخاطريته بين خير خوشي ده بخاطريته بله برسواتا او سلاوا عفرين يا كمي شهيدا يا باجيه بجبر برسوات راسته خلاتا مجي افرتو كم دياري بدنتا كرمكه شكيد بيجي داوي ده ان شاء الله صاغيات خدي خونا شهيد ما بيهودا نبي ان شاء الله وكذا هفالي ما بيهودا نبي سرسرا سر شافاتين وكرم كن مالي رين ابي كرمكن جمته تمام تشكي بدي ما انا زدت وي تصابي تهربي ده برسوات شخو بسلاوا عفرين راست بو يا كمي شهيدا يا باجي سلاوا عفرينه جبوه خلاتا مجي افرتو كم بدنتا دياريه ابجي بيروز بيتا شكيد بيجي داوي ده مش تقابيل كير ونشوي ده حتى بيدي سر سليم وسر شاوي ما هاتن وقال لك اسباس قهوه دكن في خدمه اهلي دكن وهر صاغبن وسر كفتن بي وان شاء الله سروك ما يجي در كباب بخير وسلامتي وبن دستي فاز ظالمه وكافره در كباب ام قال لك اسباس قهوه دكن
ام جی سپاسیاتت کن و تیجی بخیر هرریا خوام خاطر خوش تخوازن خاطرته بنت خیر و خوشیه ده سرچاوه بن خاطرته تایبەتیە شۆڕەشە ڕۆژاوا ئەوە گۆدە هەموو قادین خەباتên شۆڕەشê de jin roleke pêşeng lîstiye. Duwarê eskerî de jî bi şexsê yepejê de an got yekîneyên parastina jinê de jin roleke gelekî giring lîstiye. Yekîneyên parastina jinê yepejê li hemû qadên rojava li hemberî çeteyên hov û hemû dijminan şerên bêhempakirine û destanên rûmetê nivîsandine. Şehîda yekem a yepejê bi navê Meryem Mihemed bi navê xwe yê tevgerî Silava Efrîn bû. Silava di dîroka şoreşa Rojavayê Kurdistanê de wekî şehîda yekem a yepejê tê naskirin. Silava Efrîn di 27 Gulana sala 2013 de li bajarê Efrînê di şerrekî li hemberî çeteyên hov de jiyana xwe ji dest da. Bi vê şehadetê bû sembola jinên Rojavayê Kurdistanê an got wekî şehîda yekem a yepejê hat naskirin. Di heştemîn salvegera şehadeta şehîd Silava de me mijara xeleka xwe ew hilbijart. Em hatin gundê zêheriyê, me xelkên gund dîtin, me pirs û xelatên xwe bi wan re parve kirin. Li vê derê jî em xeleka xwe bidawî dikin. Ji vir heyanî heftiya bê bi xelekek nû re bimînin bendî me, niha jî bi xatirê we.